Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, nkwifurize kugenda ugira ijoro ryiza. Turi mu ijoro aho tugiye kuba tugenda tugaruka kuri byinshi byiriwe bigenda bivugwa ndetse n'amagingo aya ngaya bimaze kuba bigenda bisohoka hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari byinshi bikomeje kuba bigenda bijya hanze. Nyuma y'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye bifite ingabo mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yaba ibihugu bizwi ndetse n'ibitazwi, dore ko harimo ibyagiye byitwikira umutaka w'intambara iri kuba mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bikajyanayo ingabo mu buryo bwo kwiba amabuye y'agaciro ndetse n'ubundi butunzi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu magingo aya ngaya ingabo za Zambia zikaba zamaze kuba zigera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo za Zambia zajyanywe n'iki? Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku kibuga cya Kavumu. Umutwe w'inyeshyamba za M23 wamaze kwemeza yuko nyaboneka Kavumu yaje kuba igenda iraswa n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Hano Perezida Antoine Felix Tshisekedi ari kugenda akora ibintu mu buryo bwiwe, mu buryo bucecetse cyane. Ngira ngo nimba mwibuka ibi bitero uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zabanje kuba zigenda zibihakana, ndetse hagiye hanasohoka amakuru yagendaga abeshya yuko izi nyeshyamba zaba ziriho zigenda ngo zirasa imbunda zishaje, kubera ko ngo izi mbunda zishaje ngo zatuma cyangwa se zaba arizo ziriho zigenda zikoreshwa, akaba ari byo ngo biri guturika hano ku kibuga cya Kavumu. Ariko magingo aya ngaya uyu mutwe ukaba wemeye ko warashwe bikomeye cyane. Abasirikare batari bakeya bamaze kuba bagenda bajya hanze baguye muri ibi bitero hano Kavumu. Ubu Kavumu magingo aya ngaya umutwe wa M23 warazingiwe, iki kibuga cy'indege cyarazingiwe. Magingo aya ngaya nta rwo gucira nta n'urwo kumira, cyane cyane dore ko izi nyeshyamba zifite ubwoba bitewe n'ibikorwa igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kiri kugenda kigaragaza hano imbere ku mirongo y'urugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigahita bituma umwuka mubi ukomeza kuba ugenda wiyongera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo nyaboneka twinjiye ni video y'abasirikare b'abawazarendo bakomeje kuba bagenda bakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga aberekana uburyo ikibuga cy'indege cya Kavumu bakizitiye. Umutwe wa M23 hari bamwe mu baturage bavuga ko haje ko bagenda babona indege yasirisimbaga ahangaha, bivuga ko ari yabarwanya ibinyeshyamba za M23, ariko ikaba yagize impungenge n'ubwoba bwo kuba yamanuka hasi, kubera ko yari izi ko nimanuka igisirikare cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abawazarendo baraza kuba bagenda babarasaho. Nyaboneka mbere yuko nkomeza mcyondera ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ntatinze ibi bigahita byemeza yuko ahangaha nyaboneka nubwo bagiye bakunda kwerekana yuko agahenge gahari ndetse no kwerekana yuko ibintu bigomba kugenda bituza, ubu ngubu siko bimeze, kubera ko ubu nyaboneka ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura. Ahubwo usanga ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 uri guhura n'uruva gusenya, cyane cyane mu bitero bikomeye cyane. Ni mu gihe ubona ko ahangaha kuva Kavumu airport yaza kubigenda iraswaho, abaturage bagiye bagira amakenga menshi ndetse bamwe bagenda bahunga, ariko uyu mutwe wakunze kubigenda ubereka yuko atari ibitera ahubwo ari ukurasa cyangwa se ari ukurwana, ukuba bari kurasa imbunda zishaje ngo zitazagira abaturage zibasha kuba zigenda zikomereza. Ni mu gihe FDLR iriho iravugaho kugaba ibitero mu gihugu cya Uganda ndetse no gushimuta. Ngira ngo uyu ni umutwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu gihugu cy'u Rwanda.
uyu mutwe ukaba uvugwaho bimwe mu bitero byasize bashimuse abaturage hano mu gihugu cya Uganda. Ukibaza ngo igihugu cya Uganda kirinzwe, igihugu cya Uganda gifite igisirikare gikomeye cyane, uyu mutwe wa FDLR waba wamaze kuba ugenda ukinjirira gute? Byose nibyo turi bugiye kuba tugenda tubanamo 5 kuri 5. Ubundi uyu ni umutwe wagiye ukunda kuvugwaho gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa ahangaha. Uyu mutwe wa FDLR wagiye ukunda kuba ugenda usohoka kuri raporo nyinshi zigiye zitandukanye za Loni, bawerekana yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi gihugu cy'u Rwanda nacyo cyakunze kuba kigenda cyerekana ko uyu mutwe wa FDLR ubangamiye ubusugire bw'akarere muri rusange, ndetse no kubangamira igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukaba rwakomezaga kuba rugenda runatangaza yuko kuba rwarashyizeho ingamba z'ubwirinzi ari uko bafite impungenge z'uko aba ba FDLR batera igihugu cy'u Rwanda bifashishije imipaka y'u Rwanda. Ingabo za Uganda UPDF hamwe n'izindi nzego z'umutekano rero z'igihugu bakajije umutekano ku mupaka wa Uganda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko abaturage bagaragaje impungenge kubera umutekano muke utezwa n'abarwanyi bikekwa ko ari uw'umutwe wa FDLR. Abatuye mu duce twegeranye n'umupaka cyane cyane muri Nyabwishenya, muri santere y'ubucuruzi ya Mupaka ndetse n'iya Nkuringo, bavuga ko bafite ubwoba bwinshi bitewe no kuba FDLR yinjira muri Uganda igakora ibikorwa by'ubujura no gushimuta abantu. Abaturage bagaragaje impungenge zabo nyuma y'umutekano yahuje komite ishinzwe umutekano ku rwego rw'akarere, yabaye kuyu wa kabiri tariki ya 28 Mata 2026 nk'uko Daily Monitor ikomeza ko bigenda ibi bitangaza. Daily Monitor dukesha iyi nkuru yabitangaje ni inama yabereye muri santere y'ubucuruzi ya Kamugemanyi iherereye mu kagari ka Kigezi mu murenge wa Nyabwishenya. Umuturage witwa Rumazimisi Vena yavuze ko umuturanyi we witwa Musekura Jack w'imyaka 57 atuye ahitwa Shunga yashimuswe mu mpera z'icyumweru gishize n'abantu bikekwa ko kuba ari abarwanyi ba FDLR. Aba barwanyi ngo bamusabye miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda nk'ingwate, nyuma baza kwemera ibihumbi 500 by'amashiringi. Icyakora mbere y'uko ayo mafaranga atangwa, uwo mugabo yabonetse mu ishyamba riri hafi y'umupaka, aboshye amaguru n'amaboko, ubu akaba ari kuvurwa ku bitaro. Ramazimisi yagize ati twemeranyije amafaranga 500,000, ni mu gihe twari tugiye kuyatanga twarahamagawe batubwira ko abaturage bamubonye mu ishyamba ku mupaka wa Kongo. Twihutiye kujyayo dusanga agifite imigozi imuboshye mu maboko n'amaguru, amaboko ari inyuma yari apfutse umunwa n'ishati ye, amaboko n'amaguru byarahambiriwe. Twahise tumujyana kwa muganga twihuse. Manirumva Verhasi ahagarariye abacuruzi bo muri ku mupaka Town Council yavuze ko nawe yatewe n'abantu bitwaje intwaro mu ijoro ryo ku itariki ya 30 Werurwe ahagana saa 9 z'igicuku. Yihishe munsi y'igitanda maze ahamagara inzego z'umutekano, bituma abo bagizi ba nabi bahunga ariko bata amasasu mu nzu. Yagize ati numvise urusaku rw'abantu binjira mu rugo nijoro, batangira gukomanga ku muryango bashaka kufungura ku ngufu. Narebeye mu idirishya mbona abantu bafite imbunda, nahise nihisha munsi y'igitanda mpamagara biso ndetse n'umupolisi ushinzwe umupaka. Bumvise ko mpamagara bahise bahunga. Abashinzwe umutekano bahageze basanga basize magazini y'amasasu. Witwa James ucuruza ahitwa ku mupaka yavuze ko yatewe no kuwa 4 ushize ahagana saa 2 z'ijoro. Yavuze ko ari abarwanyi bari bashinze hafi y'isantere y'ubucuruzi ya Kamugeni.
uyu akaba yakomeje avuga ko yakubiswe imbunda mu gahanga hejuru y'ijisho, atakaza amafaranga arenga miliyoni n'ibihumbi 500 n'ibindi bikoresho. Nubwo yarokotse, moto ye yaje guhita iboneka bukeye bwaho. Yafunze iduka kare, nashyize ibintu kuri moto nerekeza mu rugo, ngeze hafi n'inkengero usanga bariyeri, nagerageje kuyinyuraho ngo nambuke, mura n'abantu babiri bafite imbunda, moto iragwa, undi muntu yaje kunkubita imbunda mu gahanga, ndakomereka cyane. Iyi FDLR nubwo ivugwa ibigi, usanga imiryango mpuzamahanga ikomeza kuba igenda yerekana yuko iyi FDLR idahari kandi ngo itanagiteje ikibazo, nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa umunsi ku wundi.